Inezwe elikhulu ngavele yazi. Angithi manje ngiyimbongi. Ngivele nginezwi elimemezayo. Ngicela ungizwe. Ngenza izinto eziningi ngesikhathi esisodwa. Abanye baze bangibuze bathi wena uyini. Ngathi ngiyimbongi ngumlingisi ngusomahlaya. Ngishaya inkondlo nginqusa inhliziyo yakhe ingilalele ngikene kancane kuwena ngamazwi uthi usunginika indawo enhliziyweni ngama magama. Ngumshumayeli ngifakazela uNkulunkulu ngamagama ahloliwe ulizwi ngelizwi lami ngimemeza njengembongi. Ngumshumayeli ovuselela kaciwo ze acinge ebucikweni babo sengaphila ngobuciko bawo ngiyimbongi. No, sokhuluma sanibonani. Ninjani? Sikhona nathi bingelela nawe. Awubingelela. Khosi sabukhuluma sobabili. Okay. Unginike ithuba lokuthi ngikhulume ngiqede. Siqhamuka ku-The World Foundation. Uhlelo sengalo isiyafunda donate a book. Silethe izincwadi kulesikole. Nguthembelane Khalathi Yellow Bone indlela. Yes. Yeah, okay. Kakhulukazi bafethu sikuzeleke nengikusumela bafethu ukuqhuquzela ukuthi njengoba mina ngimnyama kaningi ke bafethu ngimnyama ngokuthi ngimnyama ngokuthi ngumuntu omnyama yabo ngine advantage obamnyama kaningi siyabantu abamnyama bafethu siyathanda kakhulu ukuthi asithuthukeni sihlele sikhuluma ngedevelopment isizwe amagama amakhulu akhuluma ngokuthuthuka kwabantu kodwa ayikho intuthuko ngaphandle kokuthi uzidevelop wena ezumuntu omusha. And siphila ezweni elibhlungu kakhulu ngoba abantu abaningi banezinto abazibayo abazaziyo angimele ngabe bazibheka ngqo kodwa bayasaba ukuchallenge bakhetha ukuphila impilo yamanga. To be honest, ama-individual akhona la ngaphakathi ayazi ukuthi emakhaya esiphuma kona kwi-community esiphuma kona izinto azikho right. Kodwa usuku nosuku sifuna ukufihla umnjalo bethu but thina siyafunda sithi asifeseni reality ukuthi siyathanda ukungena entweni siyazazi izinto but sazi ukuthi kudownload kanjani WhatsApp uposta kanjani kodwa mase ngibuza ukuthi ubani wa create WhatsApp zingama. Kodwa 90% abantu abakhona la ngaphakathi bayodlala uWhatsApp. Inkinga yethu ezama-African siyathanda ukuba ama-consumer asiziboni siye ama-producer ngaso sonke isikhathi sihlele sisalele emuva kodwa sisentweni kodwa sidevelop ngoba asifisi ukukhula ngelinye ilanga. Wathi omunye ubaba oyi-ambassadors yesiyafunda ubaba uMdluli wathi inkinga yikuma-questions asizibuza yona wathi the more you ask high questions you get high answers and you live high life. Kudepend wazothi utata imagination is powerful than reality. So all about ukuthi uzibuzani udinga ngempilo yakho asinendaba ukuthi kuyimanje ireality kwenzakala empilweni yakho ngoba kusiyi mistake yakho kodwa wena ucabangani ngawe egcineni. Enyathi sengilandelayo kwi hip hop ubrother Ali uthi there's no suicide like the lie that you tell yourself and believe it. Lento sikhuluma siyona sinama ngathi yonke into ihamba kahle but akunjalo siyazi iqiniso egcineni. Isikhathi sokuthi enrich your mind sikhulise engqondweni ubuyele kuwena ukuthi wena udinganeza umuntu egcineni ngoba egcineni ama challenge masefika kuwena as individual never basic kuyona ayisebenzele egcineni. Asingagcini ngokuzipost izinto ezingasisi indawo kuma social network siwazi kangcono kodwa singawazi kangcono ukusilekeleleni. Ngiyabonga bafuthu ngadla isikhathi.